Jotron lam sogwani channel Tiprasa job finder o haino hai norong bagai ang tesa job notification katal tui faika tini job notification sopaika High Court of Tripura agotla hoite 25 tariko notification publishing ka noro nui mano ikoro advertisement number jak 2021 2 hine enke bo post ni bagi boro ikoro mention kaija for recruitment to the post of personal assistant post ni bagi boro job ni bagi notification rekha enke boro sabo online application are invited noro online go jara Indian citizen boro online application khaimano ar tolao sawno bo website thain khane khaya enke oro ni minimum age rezaro maximum age 40 বছর sakate ingya jate alkaro hingke 45 years in case of candidate belonging jara ST tono robong ba hingke mano 45 years ni bisi ingke noro apply khemang galak hingke obon tolange noro aram se apply khemano obono hingke oro total gochonai 14 ta post tongo habun sang je ST ni obo simnali nai oro category post ni category jak group B non gazetted amon kono gazetted ya non gazetted che post ni bung ke ko personal assistant number vacancy tongo oro 14 inke 14 abo total milise ST ni bagi ang no sabon oro inke bon scale of pay sija entry pay of 42900 per month in the pay matrix level 12 asal bunoro salary mane abo inke korono ta mention khaijak out of 14 posts or jaiko 4 posts are reserved for scheduled tribes mane 4 ta post inge scheduled tribe bagi reserve khaijak inge orono tabo or total 14 ta bisi 4 ta inge reserve ni ST ron bagi inge choro nai if no suitable candidate or reserve candidate is found available the post will be fill up as per rule of High Court of Tripura service appointment ni jara apply inko khaimia ba reserve category yo abo jara khaimalia ba khaije khali thango ke boro boni inko 8 of boni High Court ni rule ni kaisa bon rule tongo abo mote boro fill up khaina abo inkaro boro sijak noni oro tamur jaro the number of posts to be filled up is subject to increase or decrease as per requirement of the High Court of Tripura and selected panel of candidates will remain valid for 1 year from the date of its publication mane abo je post tongo abo koim phun manos bari phun mano abo boni requirement mote boro abo khaine inke oro boro sija orno STC candidate abo akajara Tripan bare ni bong bagi sabo sin Tripan ST ni bagi ya inke cheng tabo nalena ro ko ST ni bagi inke application fee 200 টাকা মানে non refundable abo kono te refund khemiya noro rang no roman noro inko debit card UPI use khaipono debit card use khaipono noro inko rang payment khemano 200 extra by ke application fee 200 inke disqualification sijaro for appointment bojori inko mane qualification chara mane bobono inko jara Indian citizen ya ba jara government job ni already dismissing jak borok post ni bagi apply khemang lak inke oro noro nugi mankana online application bai ke ngo fill up khaina ro boni website tongoro candidates have to submit application khali online boni portal hoite ma khainai inke oro boro sija oro before submission of online application the candidates are to read the instruction carefully mane kono application apply khaise ganoro boni instruction kam ke por na de borta mention khaiji apply khaina bagai inge b number no por mano online application portal will be available on the High Court's website boni High Court website tongo ikoro boni ko sidak tongo ro bon website https tsc.nic.in oja bong main website bopun siming na 26 tarik october ni simi 20 tarik november jora bong ni abo ongo khula tongnai none application submission khaina bagai hinke all the time go tinin simino mian simino starting ka time bono onko online portal already open kha inge abo 20 tarik jora tonai november ni inge oro sida boro to apply the candidates have to click on the recruitment tab in the home page of the High Court website or sajai ko boro je website jaro ko https://thc.nic.in or thangke no recruitment ni kaisa nungnai or recruitment no thangke no click khaike no bong wasa thang pore recruitment no click khaina por je phainai candidates should avoid submitting multiple application however due to any unable sagar if any candidate submits multiple application then must ensure that the application with latest registration number is complete in all respect candidate masa apply khaina jatni boro saja oro double ya jodi kuno jodi by chance thong ke jeta latest obon se borong ko khain nai narak na ba accept khaine
Garo boro sijak tamke boro nabo select nai boni written test ngaro candidates who are qualified in the written test will be asked for scrutiny of original mark sheet certificate document jara written test pass khane borno sanne mark sheet document jotto je nangman borok je if the candidate fulfills the criteria of his or her candidature then eligible for stenography test dictation and transcription jara written test clear khema pore document phuno goi bon je document joto clear khangke boro no ringnai stenography test ni bage dictation te transcription bage garo boro sijate next inke the candidates already in government service jara government service tongnai rok boro no objection certificate ma tunai ba ma phungnai bongno candidates shall have to bear their own expense for appearing in the selection test mane candidate jara no hatan phai thangnai rok gari khorcha optero no jitero nije no ma khainai mane নিজের পকেট হইতে মার নাই নরক বড় কোনো অবনি দায়িত্ব নাইয়া গবন বন ইম্পর্টেন্ট নোটিস রক ইংতে সার করব নর রোজা বড় সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পুপুন সিমিং নাই 26 তারিখ ও মাসনি 26 তারিখ সিমি ফাইনাল মাস নভেম্বর 20 তারিখ জরা এপনি লাস্ট ডেট অফ ফাইনালাইজেশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অব আপর নংনাই অ সেম যে দিন লাস্ট ডেট আপর 20 তারিখ নাই ডেট অফ সিলেকশন টেস্ট এন্ড ডাউনলোড অফ এডমিট কার্ড अब बरो जे सिलेक्शन टेस्ट बा एडमिट कार्ड डाउनलोड खाना बरो अब उलो बरो ननो जानाय रेनाय बं वेबसाइट दं नरो आपन चेक खाखाय मातो नाय इंगे टेस्ट सेंटर टाइम एंड ड्यूरेशन माने नों टेस्ट एग्जाम सेंटर बरो नाय समय बुफुरं नाय बरो कय घंटा नेंनाय अब जो एडमिट कार्ड मेंशन खायजाग नाय इंगे आसुनो जारा उनको क्वालिफिकेशन दं अब ना बागै जारा सरथायनो खायजाग गोरों बेलायनो बरो बनो एप्लाइ खायमानो उनको अबकाश अपॉर्चुनिटी kaham high court job खाना बागै बेतन salary kaham no manay oro jara tongnai rok khayo apply khai काम करखन apply khai jate manati job asuno o video basangte bapte video tu fan no noro hai video naina hinke like de subscribe khai dan channel no।